Kalgan sırı eldi mekanın türege attı şaban bozdu. Hapsada Gaydar Aksakal'dın atminin Faruk Karat Palvan tasladı. Mazda oldu. Şardıranın ambağız Mazdası Şardıra'ya gitti bile. Barakallah. Yine salımdan kutu olsun buradan kalası. Toy kalası. Kanat gel. Ategesine Murat verimizdir ategesine. Murat köründür. Faruk Haydar Aksakal'dın şanatımının Osman Palvan'ın balası Kanat Palvan tasladı. Hacı Atan'ın balası Orazal Şabındız tasladı ağayın. Tölöbiden kelgen Hazret Ağamızın Purjina yesinde atımının Barıvan Tölöbiden kelgen Hazret Ağamızın Purjina yesinde atımının Barıvan Berdikul Hacı Atamızın balası Orazal Şabındız tasladı. Yerinde sözüm. Evet. Maşine kaydı tüye bastı. Hareketini tasa. Cüzelim tenge cüzelim. Barıva avtomaşina eken çigitler. Barıva avtomaşina. Kiyele tüye bastagan 9 kadır menden kadır. Toy nasip etsin, toy görünüzler, toyga yetinizler. Attın 5-22. Abdaşım Biybit Mirza'nın atımının. Abdaşım Biybit Mirza'nın atımının. Bana 400. Toygun keledi oğlum. Kaçça ya, nime kaçça? Hazretlerinin özünü koldan al. 444 bin tenge. Demirhan Aytbay, bana toylansın. Palvan kutlu olsun bu da kalasana. 444 bin tenge sağlam. Ağırını sağlam. Toylansın. Barşalarınız olsun da toy nasip etsin. Biybit, kimede? Biybit kim? Biybit Abdaşım Biybit'in atımının. Haytun, hoş karşılavanda sasladı. Sağlımda kutlu olsun. Tölevidim tülüğü. Barun. Berekede. Nurcan Palvan. Barun Nurcan Palvan taslattı degen kabarlar gelip yatır selasın. Ümbetay'ın bir canımızın atımıdır. Attın sınıkiyemiz. Turan Aksakal'ın emiresi Nurcan Palvan taslattı. Attın sınıkiyemiz bizim kiyovlarının atı Albi. Böyle 444 bin tenge alasın. Sen sabır tatanda törüşlerinin birge geledi. Hanım. Mehmet'te kumparlardan gelse Şaykan Hacı Ağamızın atemenin Bağlan bağrımızın baftağından Tulpar Aytulu Baytörü Tulpar menen Nurgali Hacı Gökemizin balası Jamangali Şamındos tasladı. Baro be. Bak sen tırabın. Avtomaşina. Baro avtomaşina. Temengi merege bayılar jandar.
Şıraylı Şımkent kalasından kelgen Şaykan Kaja ağamızdan Aytulu Baytöre esinde tulfarı menen Bağlan bağrımızın baktağındağı tulfar varılın Nurgali Hacı Gökemizдің bolası Jamangali Şamildiz tasladı ağayın. Жоқ akmerge. Şamildiz tasladı qadırmenді ağayın. At kütke. Burcan. Kim? Arbay, Hazırttan kelgen. Marmay. Marman. Hazırttan kelgen. Keremetli kulparlarda gelgerse Aytulu Atberge Marman bağrımızdan atı menen Kiyeli Türkistan'dan kelgen Bekş kökümüzдің balası Nurcan Şamildiz tasladı Bir. Barı balasılar avtomaşina. Dostum hürmetli azamаты baylar жандар Qanay Береке Ақсақалдың жезгі игесінде аты мenen жоғарғы мәреге Төрежан бауырымыздың баласы Ернар Шамилdiz таслады қадірменді ағайын. Кім аты? Кімнің аты? Жалайыр Диманың аты мен. Төменгі мәреге Армада? Кереметті күлпарлардың егесі белгілі кәсіпкер азамат Жалайыр Дима мырзаның Армада есімді аты менен Баруан Абу Шамилdiz таслады қадірменді ағайын. Төле биден келген жас болған бер. Бәрекелді. Төменгі мәреге кереметті күлпарлардың егесі Aytulu Atberge Жалайыр Дима мырзаның Армада есімді тұлпары менен Баруан Төле Абу Шамилdiz таслады мұны. Бұл арбаңызы. Аты менен мархум полковник мархум Хамит ағамыздың баласы Мұхит мырзаның аты менен аттың аты Қазақжан дейді. 100 мың теңге салымды. Құдай қаласа мені Жөребек Ақбай Ақсақалдың немересі Жөребек балуан таслады. Мысалында құтты болсын Жөребекжан. Мені екі емер бір hafta көріп барып аласың. Бір hafta көріп келіп аласың. Жөребек ағамыздың аты менен Баруан Еркінбай көкеміздің баласы Бағлан Жәрменов Шамилdiz таслады қадірменді ағайын. Bir Алғабастан келген Сербек ағамыздың аты менен төменгі мәреге 100 мың теңге салымға Еркінбай көкеміздің баласы Бағлан Жәрменов Шамилdiz таслады. Көзден кетсе де көңілден кетпеген жауғашты Бердіқұл Қажы Ақсақалдың Барон есімді аты менен баласы Алаша белгілі Бердіқұл Қажы Ақсақалдың баласы Оразалы Шамилdiz таслады қадірменді ағайын. Бәрекелді. 2021-дің алтын тұғырдың иегері қадірменді ағайын. Туғын шапалақ. Бәрекелді. Жауғашты қазыналы қария болған ордан келген Саңғыл Есім мырзаның Қарлығаш есімді аты менен Баруын Баяқымның тумасы Байымбетовтер шаңырағынан шыққан Бағлан Байымбетов Шамилdiz таслады ағайын. 10 майдамал. Bir. Бәрекелді. Пақтықырдан келген Саңғыл Есім мырзаның Қарлығаш есімді аты менен төменгі мәреге Баяқымдық Байымбетовтер шаңырағынан шыққан Бағлан Шамилdiz таслады. Бағлан Шамилdiz кел мұны. Жоғарғы мәреге белгілі кәсіпкер азамат 112 Жеңіс мырзаның аты менен кереметті тұлпарлардың егесі Aytulu Atberge 112 Жеңіс мырзаның аты менен жоғарғы мәреге Құни Шамилdiz таслады қадірменді ағайын. Ол әрекетінде жаса. Аттың аты Адият. Хадия. Аттың аты Хадия. Бәрекелді. Жоғарғы мәреге кереметті тұлпарлардың егесі Aytulu Atberge белгілі кәсіпкер азамат 112 Жеңіс мырзаның Хадия есімді аты менен Құни Шамилdiz таслады. Бер, сал, бер. Ғани Қажы ағайының машинесі мынау 99. Мына кілтті. Қожалықтар отбасы Қожан Ақсақалдың баласы Таналбай Ақсақалдың майлы
yetimde saygılarım. Kaytun bir hafta kolukya Nurgali Hacı Gökemizin balası Şamangali Şaman'da tasladı. Tut. Şimdi bire sağlıkta vardır. Bunun Erpaşa Ulyetinde Bolat Kurtlar'da usturamız. Bolat Kurtlar'da usturamız. Aytan olsun. Berdosh bo'ldi. Boz. Aytdim. Ko'par olsaydı. Bir Petrovol'dan gelgen Kişinjöz Aytcan Mirza'nın batımenen Şah yesimde saygılığımenen barım Bek bola çabında tasaptı degen abana öyle. Özbekistan'da Pulsuğaş, Kanalbay Hacı Aksakal'ın balası, belgili asker isker azamlar, Aytullah Atbek'e, Şiili Muhtar ağamızın atı menen, Joğargı Merege, Kuraldı Kemiz'in balası, Şagalalı Şarkara Kalası'ndan gelgen, Bak Çabındoz tasladık adımı. Versinlerşi. Ben kasıkanı. Salım ver. Ya onardı ki sana. Öldürgen geldin. Jaspondan Jasper'e, Abay Şabandas köterin zatın kadrimen de gayet maktul olaver. Botağa ustuma. Maktul ol. 100 000 tenge bari olasızlar. 100 000 tengeni kelip olasızlar gayet. Osun çıkap, betiye karat koy, otunda tuslamayın. Kıymetli kadırmende konaklar. Kıymetli kadırmende konaklar. Sözde mene jigitler, atta koyusunuz şimdiye jigitler. Hep berimizde bu. Hep berimizde yeşillerimizi birimizi yok vardı. Balon tasladı. Mene 100 000 tenge. At kimdi geldi bak. Ana tepki değil bana. At kimdi geldi. Yeki. Adam gör. 112 Aydos Mirza'nın adal göğe attı sevgiligiminin Baru'nun tımak Şabandoz tasladı. Şahıt Kayacak sakallı malasına Meşalım ya Şabandoz tasladı. Salındır kutu olsun bu da kolasam bunu. Kanalvay Kayacak sakallı balası Uygulun kıyamotmasın kirenge Kanalvay Kayacak sakallı aktar attı sevgiligiminin Ramazan Şabandoz tasladı. Yekim 100 000 tizlan Bilemi var. Bir toyxanadan 100 000 tenge. Berimiz geçsenize koçlardan öldü getir koçlardan. Yok. Üşüyoruz. Yok 4'ümüz var balası 4'ümüz keli balası degemiz. Endi mana bu. Endi men baran koçlar. Attı gelsin biz geçiyor. To'xta 022. Abdaşım Aksakal'da atı benim. 022 attı sayılıktan kaytıvan. Koçlar Şabandoz tasladı. 4'ümüz alasın. Ben bağlan. Ooo Aslan'a dökülmeden Aslen tatlı saygılımın Bağırın Nişanbek Kalya Aksakal'ın Yeni arası Abday Şabandoz tasladı. 100 000 tenge. 100 000 tengeyi ver. Şimdi muhtar değil mi? Bana Uygun'un Öylettin koşmaşçısı Soğumuz geliyor Mahtanlı'na. Akıl Kadırgı tanda Kaznalı Karya Şiili Muhtar ağamızda kendisi Kanalbay Kayacak sakallı atının Kaytuğun Şagalan Şardar'ın Jaz Külüğü Bakıt Şabandoz tasladı. Bir monsola koşumette koyan formatları Şabandozlar Bağırın Kaşar şaka tuzla ya değil mi? Bağırın benim marhum İsabet Kayacak sakaldın İsabet Kayacak İsabet Kayacak sakaldın atı benim Devren Şabandoz tasladı. Bana Atbek'e bir Şabandoz Kaytuğun bir Bana 222 000 tenge Asarlık İsabet Kayacak marhum közden getkenmen köngülden getmeydin Yürekten öşmeydin İsabet Kayacak sakaldın atı benim İsabet Kayacak sakaldın atı benim Bağırın Devren Şabandoz tasladı. Fırat TV degen arkadaş
Kanalına